avec du vélo d'aile, Seigneur, remplis-moi, avec du vélo d'aile, avec du vélo d'aile, avec du vélo d'aile, Seigneur, remplis-moi, avec du vélo d'aile, avec du vélo d'aile, avec du vélo d'aile, Seigneur, remplis-moi, qu'on veut goder la dalle, qu'on veut goder la dalle, qu'on veut goder la dalle, Seigneur, Dieu d'abbé, qu'on veut goder la dalle, qu'on veut goder la dalle, qu'on veut goder la dalle, Seigneur, Dieu d'abbé. Yo vine aquí para buscar morir, yo vine aquí para buscar morir, Señor, llena mí, conmigo de la dar, Señor, llena mí, conmigo de la dar, conmigo de la dar, conmigo de la dar, conmigo de la dar, Señor, llena mí, conmigo de la dar, conmigo de la dar, conmigo de la dar, Señor, llena mí. Mami dice a mami chercher pouvoir, mami dice a mami chercher pouvoir, Seigneur remplis-moi avec du vélo d'aile, Seigneur remplis-moi avec du vélo d'aile, avec du vélo d'aile, avec du vélo d'aile, avec du vélo d'aile, Seigneur remplis-moi avec du vélo d'aile, avec du vélo d'aile, avec du vélo d'aile, Seigneur remplis-moi. Conmigo de la dalle, conmigo de la dalle, conmigo de la dalle, Señor de la vida, conmigo de la dalle, conmigo de la dalle, conmigo de la dalle, Señor de la vida, conmigo de la dalle, conmigo de la dalle, conmigo de la dalle, Señor de la vida, Señor de la vida, Señor, Señor, sí, Señor de la vida, Señor de la vida. Sí, Señor, lléname. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, lléname. Aleluya. Jesús. Gloria al Señor. Amén. Señor, lléname con fuego del altar. Aleluya. Dios que menciona mi humana. No sabemos palabras en Apocalipsis capítulo 22. Gloria al Señor. Dios está bon. Derrumbando murallas. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Révélation chapitre 22. Revelación 21, sorry. Pardon, Révélation 21. 21, Revelación 21. 21. Révélation 21. 20. 21. Amén. Mis hermanos tienen. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Nous prenons les paroles à notre papa, avec petit là, avec Saint-Esprit. Après ça, moi, yon l'autre ciel, avec yon l'autre la terre. Premier ciel là, avec premier la terre, te disparaît, pas de aucun lame encore. Mis hermanos pueden tomar asiento, Nous aleluya. capables chita. Estamos casi finalizando el libro de Apocalipsis, Nous presque finalisé le livre Révélation, que es un libro lleno de información, qui c'est un livre qui plein d'informations, un libro de doctrina. un livre doctrine. Amén, hermanos. Y aquí nos dice la palabra, La parole là dit nous, ya pasamos, el milenio pasó, millénium passé déjà. ya hubo el juicio del gran trono blanco, Là, c'est jugement, grand trône blanc qui là, qui arrive. y ahora dice Juan que ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Jean dit là, il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre. Al principio del milenio, Dans le commencement millénaire, Dios renueva la tierra, bon Dieu renouvelé terre. porque la tierra, su condición estará en una muy mala condición. Parce que condition terre pas de bon même. Amén, hermanos. Con todos los terremotos, temblores Avec tout tremblement de terre, y esa guerra terrible que va a clausurar
y la gracia, et dans guerre terrible qui pral clôturer grâce là, la tierra va a estar bastante afectada terre pral très affecté por el ser humano. Amén. à cause de l'homme. Entonces, al final de la gran tribulación, Et bien dans finale grande tribulation, Dios renovará la tierra. bon Dieu va renouveler, pral renouveler terre. Amén. En papiamento decimos, Dios lo lapi et tierra aquí. Dios la lapi et tierra. On dit que bon Dieu pral piécer terre, Lapi. piécer. Es como un bicycle que bora para lapi. Amen. Amen. Piécer. Pero Dios va a renovar esta Bon tierra Dieu pral renouveler terre para nosotros poder vivir 1000 años sobre esta tierra. pour que vivre encore pendant 1000 ans sur terre. Y al final Et puis à la fin del milenio, des millénaires, Dios nos dará una nueva tierra. bon Dieu pral ban une terre neuve. Ahora, ¿hay gente traduciendo en papiamento? ¿Sí? Ahora, Kounia, gloria al Señor, hay gente que dice... gen moun qui dit traducción en papiamento, please. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. alléluia. Amén. Hay gente que dice que Dios va a volver a renovar la tierra después del milenio. Gen moun qui dit après millénaire bon Dieu pral retourner renouveler terre encore. Pero aquí dice la palabra que vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Et là les il était refait encore yon l'autre terre, yon l'autre ciel. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía Parce más. que le premier terre, premier ciel là disparaît, ni la mer pas là encore. Gloria al Señor. Amén. Pues yo creo que Dios va a crear una tierra nueva. Moi crois que bon Dieu pral créer yon terre neuf. La primera tierra que está manchado de pecado y tantas cosas pasará. Premier terre qui taché avec péché, bagay sa yo gen pour passer. Y el cielo también. Et puis ciel là tout. ¿O no? Oui ou non? ¿Cuál cielo? Qui ciel? ¿Cielo viejo? Vieux ciel là? ¿Cuál cielo? Pasará. Qui ciel qui gen pour passer? No es el tercer cielo de Dios. C'est pas troisième ciel bon Dieu. ¿Cómo? Primera y segunda. Amén. Gloria a Jesús. Premier ciel là, deuxième ciel là. Porque el cielo de Dios es perfecto. Parce que Amén. ciel bon Dieu est parfait. Bendito sea el Señor. Y el mar no existía más. Existía más. Pas gen aucun la mer encore. No habrá mar más. Pas parler de la mer encore là. Pues aprovecha ahora. Aleluya. Eh bien, profitez kounya. Y dice ahí, ¿cómo? Hermana Mercedes, hay que aumentar esos pescados en coco porque no habrá, si no habrá mar, no habrá pescado. Si pas gen la mer, pas gen poisson tout. Alabanza al Señor, vamos a ver. Gloria a Dios. Esta punta está fin du mundo, lo no va a decir la mamás. Sí, Sí. fin del mundo no está aquí. Fin du monde, c'est pas kounya. El fin del mundo es después del milenio. Fin du monde, c'est pas après millénaire. Amén. Allí Dios va a crear una tierra nueva y cielo nuevo. C'est là, bon Dieu va créer un terre neuf avec un ciel neuf. Y dice allí que el mar no existirá más. Et puis, parole a dit que la mer pas exister encore. En el rapto vamos a preguntar a Dios. Amén. Dans l'enlèvement, nous allons poser bon Dieu question. Porque no va a haber pescado más, hermano santo, Parce imagínense. que pas gen poisson. Habrá ríos. Sí, mares, pero habrá ríos. Vamos a comer pescado de ríos. Nous allons manger poisson des rivières. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Son muchas cosas que tenemos para preguntar a Dios. Hermana Lisbeth. Si van a lavar y a fregar, Pas gen a fait fauter, laver encore. vamos a preguntar a Dios cuando llegamos ya si los ángeles nos van a servir. Nous arrivons dans le ciel là, nous allons poser bon Dieu question. Est-ce que c'est un ange pour le servir nous? Hermana Wendy. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Pero tocante si no van a fregar plato más, no sé. Vamos a preguntar a Dios cuando llegamos allá. Les affaires pas fauter, laver vaisseau, bagay ça, c'est là nous arrivons dans le ciel, nous allons poser question. Porque ustedes seguro quieran comer allá o no. Parce que si c'est certain, nous allons manger en l'air. Y al comer se ensucian los platos. Et là qu'on va manger, il faut utiliser assiette. Aleluya. Vamos a ver.
Tal vez Dios nos da ángeles que nos sirven, ¿o no? Peut-être bon Dieu va pour les anges venir servir nous. Ahora tenemos ángeles a nuestro servicio. Qu'on y a nous des anges dans service nous. Dice la palabra Parole l'a dit. que los ángeles sirven a nosotros. Mais les anges ils ont servi nous. Y quién sabe también nos van a cocinar a hacer estas cosas. Pas jamais qu'on est capable de faire manger pour nous tout. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Verset 2. Après ça, moi la ville bon Dieu, l'autre Jérusalem neuf là qui tape descendre sorti bon côté bon Dieu, il est dans le ciel là, les bien habillé, il était pareil tant que yo la mariée qui pourra rencontrer fiancé li. Si usted ve aquí, Si vous est là, amén, alabanza al Señor, adora a tu Dios. adorez bon Dieu là. Gloria Alléluia al Señor. Maravilloso Dios, aleluya. Amén, que la santa ciudad descenderá del cielo Que belle la ville là, te descend. y con naturalmente los que viven en la santa ciudad, los que fueron al cielo, amén, Naturellement, monde qui vivent dans la ville, ça yo aller dans le ciel. para establecerse aquí en la tierra. Yo établi dans sous terre. El versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Moi tande yon voix qui t'a sorti dans fauteuil là, il t'a dit bien fort, kounye ya bay bon Dieu. Quand bon Dieu c'est dans mi-temps, c'est dans mi-temps moun la pied, la prêter dans mi-temps yo. Les hommes appuyent peuple pour lui, c'est bon Dieu même qui vivre avec yo, il va bon Dieu pour yo. Amén, eso era siempre el deseo de Dios, Ça te va, c'était toujours désir bon Dieu, la voluntad de Dios, la volonté de Dieu de estar en medio de su pueblo. pour toujours dans mi-temps peuple là. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dès que bon Dieu a créé Adam et Ève, amén, dice la palabra que todos los días Dios descendía y tenía comunión con ellos. parole là dit que chaque jour il était toujours descendre dans mi-temps, il était toujours en communion ensemble avec eux. Por motivo del pecado vino una separación. À cause du péché, vient une séparation. Pero cuando nuestro hermano mayor nos limpió con su Mais sangre, là que grand frère nous a nettoyé nos accent li, Dios volvió a declarar, bon Dieu retourné déclarer. donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo Vous estoy. êtes deux ou trois réunis dans non moi c'est la mienne. Cuando el hermano mayor nos limpió con su Que sangre, plus grand frère nous a nettoyé nos accent li, no solamente Dios está con non nosotros, seulement bon Dieu ensemble avec nous, pero vive dentro de nosotros. mais il habité en dedans nous tout. Siempre era el deseo y la voluntad de Dios de estar junto con nosotros, su creación. C'était toujours désir li pour lui toujours ensemble avec nous, ensemble avec Si- la création li. Nosotros no podemos imaginar Nous pouvons imaginer nous cuánto Dios nos ama. combien bon Dieu aime nous. Amén, hermanos. ¿Usted cree en el amor de Ou Dios? croyez dans l'amour bon Dieu? ¿Usted cree que Dios le ama? Ou croyez que bon Dieu aime nous? Alabanza al Señor. ¿Y cuánto le ama a Dios? Combien de monde qui aime bon Dieu? Alléluia. Y cuando usted es cabeza dura, ¿Dios le ama? Et là que vous faites dit, bon Dieu aime vous? ¿O no? Oui ou non? Ahí ya quedaron quietos. Et c'est là où était bouche fermée. El amor de Dios no es condicional, amén. L'amour bon Dieu pas à condition. La salvación es condicional. Délivrance c'est qui condition. No su amor. C'est pas l'amour. Le ama Il siempre. toujours remet. Pero si usted no quiere, no le obliga. Mais si vous pas voulez, il pas forcé ou. Le amó a usted y a mí tanto Il tellement remet ou, que mandó a su único hijo il voit seul petit dia. a morir en la cruz Vient mourir sur quoi? para nosotros. Pour nous. Él quiere estar con nosotros. Il voulait ensemble avec nous. Él quiere estar en nuestros medios. Il voulait dans mi-temps nous. Él quiere bendecirnos. Il voulait bénir nous. El versículo 4 C'est dice, 4 là dit, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. il a pour chercher toute l'eau dans yo. Y ya no habrá muerte, Pas bien l'amour encore, ni habrá más llanto, pas bien, ni clamor, pas dans la peine encore. ni dolor, Yo pas jamais plein encore. porque las primeras cosas pasaron. Yo pas jamais souffrir encore. Tout vieux bagage ça yo pral disparaître. Ahora lloramos, Kounya n'a crié, ahora tenemos dolor, kounya nous senti douleur, luchamos contra enfermedad n'a lutté contre maladie. para mantener nuestra posición de sanidad que Cristo nos ha dado. Et nous que position nous guérison nous dans Jésus-Christ banoul. Pero llegará un día que no habrá más de esas cosas. Mais un jour pas privé bagage ça yo encore. Llegará un día que usted no tiene que decir, hermano pastor, ven, ore por mí porque tengo dolor acá, Va aleluya. arriver un jour pas dire frère pasteur, viens prier pour moi parce que j'ai une douleur là. Y no habrá más tristeza. Pas bien tristesse encore. Dios va a ser nuestro consolador. Bon Dieu c'est lui qui pral consolateur nous. Dios
Dios es nuestro Bon consolador. Dieu c'est consolateur nous. Secará nuestras lágrimas. Il va chercher de l'eau dans genou. ¿Cuántos anhelan una vida así? Combien l'envie ou gagner pour jouer une vie comme ça? Hay gente que está acostumbrado con esta mala vida que vivimos aquí en la tierra. Il y a des gens qui ont coutume avec mauvaise vie qu'on a vu sur terre ça. Imposible Impossible. no llorar más. Il va crier encore. Y a mí que me gusta llorar tanto. Moi moi tellement aimé crier. No habrá dolor. Pas de douleur. Alabanza al Señor. Hay gente que no lo cree. Il y a des gens qui pas croire. Hay gente que dice bien para Il y a creer. des gens qui besoin ouais pour croire. Alabanza al Señor. Pero va a ser así, Mais ça va aleluya. fait comme ça. Un mundo perfecto. Il y a un monde parfait. No es la idea de Dios la enfermedad. C'est pas idée bon Dieu pour maladie. Dios no creó la Bon enfermedad. Dieu pas créé maladie. Dios no era la idea de Dios criminalidad, C'est pas idée bon Dieu criminalité. odio, rincón. Raïsement, rancune. Cuando el ser humano falló, Dès que l'homme faillit, entró esa naturaleza pecaminosa. vient la nature ça a rentré. Lo primero que sintieron era miedo. Premier ça se dit c'est péré. Pero cuando Cristo vino, Mais dès que Jésus fini, vino con su amor. il vient avec l'amour. El amor de Dios saca fuera todo temor. L'amour bon Dieu mettait toute péré dehors. Amén. No era la idea de Dios. C'est pas idée bon Dieu. No estaban las planes de Dios. C'est pas dans le plan bon Dieu. Alabanza a Jesús. ¿Cuál va a alabar al Señor? Versículo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Verset 5. Laisse ça, moun qui te chita sous fauteuil, il a dit, Kounye ya, moi fait toute bagaille vin neuf. Après ça, il dit moi, où mettre écrit ça? Parce que parole ça, c'est parole qui vraie. Parole tout le monde doit croire. Amén. Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Bon Dieu va faire toute bagaille neuf. Y le dijo a Juan, escríbelo para que no se olviden. Il dit, Jean, écrit ça pour pas oublier. Porque lo que digo es fiel, es verdadera, es verdad. Il fidèle, il vrai, il vérité. Y si Dios lo dice, lo podemos creer. Si bon Dieu dit ça, nous sommes capables de croire. Lo podemos aceptar Nous porque sommes así accepter es. parce que c'est comme ça y est. El versículo 6 dice, Verset 6 dit, me dijo, hecho está. après ça, il dit encore, bon, toute bagaille fin faite. Amén. Había una parte más en la Biblia que se dice, cumplido está, hecho está. Il y a une partie dans la Bible qui dit que, mais ça qui est écrit, ¿Cuándo fue eso declarado? qui laisse ça te déclarer? Jesús en la cruz. Jésus sur quoi? No, hecho está. Cumplido está. Cuando estaba en la cruz, L'elle sur quoi? cuando le clavaron L'elle qui a été cloué, y venció al diablo, et puis il gagne le diable là. clavado en la cruz, Cloué sur quoi? y vio que no había más gente que Et opusiere, il n'y a pas de game qui était contre lui encore. no más Pas contrincantes, de game contre lui encore. dijo, cumplido está, Il dit, mais ça qui l'y accompli. hecho está, L'y accompli. la obra ya está hecho. Travail là fait. Amén, ya el diablo está Le vencido. diable a déjà perdu. Y aún usted era pecador cuando él dijo eso. Et elle te dit ça jusqu'au nous t'es péché. Pero es que el poder del diablo ya él lo rompió, Et parce que le pouvoir du diable a été crasé. lo destruyó. Il détruit. La obra ya está hecho. Parce que le diable a un travail là déjà fait. No hay nadie que no pueda servir a Dios, Pas un n'est pas capable de servir bon Dieu. porque Cristo venció en la cruz. Parce que Jésus-Christ gagne sur quoi? Y ahora aquí Et qu'on y a là, vuelve a declarar, hecho está, il déclarait que bon, ça fait, ça finit net. para un otro Il y comienzo, a l'autre commencement. una nueva vida, Il y a la vie neuve. con cielo nuevo, tierra Il y nueva. a un ciel avec une terre neuve. Cumplido está. Toute bagaille fin faite. Yo soy el alfa y la omega, Et moi c'est A, moi c'est Z. el principio y el fin. Moi c'est commencement, moi c'est final. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Si on soif de l'eau, m'a bali boire de gratis la source de l'eau qui baille la vie. Amén, hermanos. El fuente de agua de la vida. Source de l'eau qui baille la vie. Cuando Adán y Eva pecaron, Dès que Adam et Ève te commettent péché, Dios mandó un querubín bon Dieu voyons chérubin para estorbarles el acceso al árbol de la vida. pour empêcher excès ou bien accès dans El pied bois qui baille la vie. árbol de la vida. Pied bois qui baille la vie. Amén. Pero aquí Dios habla de la fuente de agua de la vida. Mais là, bon Dieu parle de source de l'eau qui baille la vie. Versículo 7. Verset 7. El que venciere heredará todas las cosas. C'est ça, monde qui va gagner bataille là va recevoir non même. ¿Quién heredará todas las Qui est-ce cosas? qui va recevoir tout bagaille ça yo? El que venciere. Monde qui gagne bataille là. Pues usted tiene que Eh vencer. bien, on doit gagner. Dios te pedirá algo que usted no puede realizar. Bon Dieu demande bagaille que vous pas qu'à réaliser? No. Non.
Él sabe que usted puede Il vencer. connaît ou capable de gagner bataille là. Porque por eso dice, Pour ça il dit, el que venciere heredará todas las cosas. moun qui va gagner bataille là, c'est lui qui va recevoir bagaille ça yo. No importa la circunstancia que usted puede enfrentar en la vida. Ça va importer les circonstances qu'on va recevoir ou bien rencontrer dans la vie ça. Una cosa usted tiene que saber, Yo bagaille yo doit connaître, no hay nada que yo no puedo vencer. pas gagner rien mon pas capable gagner. Si Dios está conmigo, Si bon Dieu avec ¿quién? qui laisse? Dígame, ¿quién? Dis-moi qui laisse? ¿Quién? No, nombre, ¿quién contra mí? L'homme dans un monde qui va venir contre moi? El que venciere heredará todas las Moun cosas. qui va gagner bataille là va recevoir toute bagaille ça. Y no es lo que dice aquí. Regardez que ça dit là. Y yo seré su Dios. Ma va bon Dieu yo. Qué precioso, ¿no? Qui précise? Yo seré su Dios. Ma va bon Dieu yo. Yo seré su Dios. Ma va bon Dieu yo. Y él será mi hijo. Et puis il y a petite moi. Amén, hermanos. ¿Cuáles son hijos de Dios? Combien c'est petit bon Dieu? Pero el versículo 8 comienza con un pero. Mais la verset 8 elle commence avec un mais. Dice pero. Il dit mais Mais. ¿Qué te cachó? cher. Che. Pero. Mais Los cobardes. pour moun qui lâche yo, Los pour cobardes. moun qui lâche yo, Los incrédulos. moun qui pas kembe parole yo, Usted ve que si uno no es valiente no puede ser cristiano. ou là si moun pas vaillant, il pas capable chrétien. Amén. Si uno no tiene carácter no puede ser Si cristiano. moun pas de caractère ou pas capable chrétien. Si uno no tiene columna vertebral no puede ser Si vous cristiano. pas de poto zo doa ou pas capable chrétien. Si uno es débil no puede ser Si cristiano. vous faible ou pas capable chrétien. Dice ahí los cobardes. Il dit moun qui lâche yo. ¿Y cuáles son cobardes en esta tarde? Combien moun qui lâche la soya? E incrédulos. Moun qui pas kembe parole yo. Hay incrédulos aquí. Gen moun incrédit là. Los abominables Moun assassin yo. y homicidas. Los fornicarios Moun dépravé yo. y hechiceros. Moun qui fait magie yo. Los idólatras. Moun qui pas adorer idole Y yo. todos los mentirosos Ensemble avec moun qui bay menti, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. place yo c'est dans l'étang di fait ak souf k'ap boule a yo ye. Ça c'est deuxième la mort. Pues, ¿qué es la muerte segunda? Qui ça qui veut dire deuxième la mort? El lago de fuego. L'étang di fait. Cuando uno es lanzado en el lago de fuego, Lè que yo jeté yo foyo moun dans l'étang di fait ça, es la muerte segunda. et bien ça c'est deuxième la mort. Y la primera muerte, Première la mort, cuando uno es lanzado al infierno. lè que yon jeté dans l'enfer. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y todo ese grupo, Et tout groupe ça yo, hermano, a veces tomamos ligero las mentiras. frère m'se des fois nous prend menti comme un bagage léger. Pero Dios pone los mentirosos en una misma línea Mais bon Dieu mettez là moun ka bay menti yo sous même ligne là. que los homicidas. Il dit moun assassin yo. A veces tomamos ligero cobardía. Des fois nous prend affaire lâche, un bagage qui léger. Pero Dios dice que los cobardes Mais bon Dieu dit là moun qui lâche yo, y los homicidas moun ka tuer moun yo, irán al mismo lago de fuego. yo pral dans même l'étang di fait. Es grave. C'est un bagage qui grave. Porque un cobarde no entrará en el cielo. Pour qui ça moun qui lâche pas porter dans le ciel? Porque un cobarde se perderá. Pour qui ça moun qui lâche qui pour perdre? Porque el cobarde no se atreve Parce que on lâche pas résil. cuando hay más Là qu'il gente y a plus moun a presentarse como un hijo de Dios. pour présenter comme petit bon Dieu. Tiene vergüenza de Dios. Li honte bon Dieu. Alabanza al Señor. No quiere identificarse con Li Cristo. pas identifier à Christ là. Imagínense. Imaginez-vous. Amén. A veces hay hijos que tienen vergüenza de sus padres. Il va pas un petit qui honte parents yo. Y cuando sus padres tienen que ir a la escuela para ellos, Là que parents besoin à l'école pour yo, tienen vergüenza. yo gen honte. Aquí, ahí viene mamá, ahí viene papá. Et là même maman papa venir. ¿O no? A veces Il y a des fois, hay hijos que tienen vergüenza de sus il y a padres. petit qui honte papa yo. Gloria al Señor. Y si su padre no es guapo como yo, Et si parents yo pas encore pas gen fâché tant que moi-même. y si su padre es pelón, no va a la escuela. Para mí, papá, quédate en Et casa. si fâché si papa yo c'est tête chauve, hein, papa va aller pour moi. Los niños van a decir, tu papá tiene la cabeza grande, no tiene pelo. Si mon pral dit papa gen gros tête et puis pas gen cheveux. Y así hay gente que tiene vergüenza de Dios. C'est comme ça que gen moun qui honte pour bon Dieu. Y Marcos nos dice, Et Marc dit nous, el que tiene vergüenza de mí aquí en la tierra, moun qui honte moi sur terre ça, Jesús lo dice, Jésus dit ça, yo tendré
tendré vergüenza de él cuando estoy delante del Padre y los Moi-même, ángeles. tout m'va honte pour lui là que m'va devant papa dans le ciel là. Si usted tiene vergüenza de Cristo aquí en la tierra, Si vous avez honte pour Christ là, sur terre ça, cuando usted necesita un abogado, là que vous avez besoin d'un avocat, aquí en la tierra hay abogado por nada. il y a un Que no. avocat pour grand monsieur. Pero allá arriba, Mais en l'air, el único abogado es Jesucristo. l'unique avocat c'est Jésus-Christ. Amén. Y si usted tiene vergüenza de Cristo acá, Et bien si vous honte Jésus-Christ sur terre ça, en la tierra, sur terre, Él también va a tener vergüenza de usted allá. lui-même tout la bien honte pour en l'air. Amén. Cuando usted está ante el trono blanco. Là on va devant trône blanc. Dice, pero Jesús, yo te alabé en la iglesia del movimiento misionero On mundial. dit mais Jésus, moi t'ai loué dans l'église pour la mission mondiale. No te conozco. Moi pas connais. Cuando voy a alabar al Señor. Pero nosotros no estamos en ese grupo, no, Nous-mêmes nous hermanos. pas dans groupe ça. Nosotros estamos en el grupo de los Nous vencedores. pas dans groupe monde qui gagne yo. Y aquí en el versículo 9 para abajo Mais c'est neuf là descend en bas. va a dar detalle tocante la nueva Jerusalén. Il y a des détails de nouveau Jérusalem là. Jerusalén va a ser la sede del mundo, Jérusalem va céder le monde. el centro del mundo. Centre le monde. De ahí vendrá la gobernación del mundo, C'est là la gouvernation le monde a fini. no de Estados Unidos, C'est pas États-Unis. no de Francia, C'est pas la France. no de Alemania, C'est pas Allemagne. menos Holanda, Moins la Hollande, pero de Israel. mais Israël. Amén, hermanos. El versículo 9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía los 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, You ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Yon nan 7 anges qui te kembe 7 gode plein ak 7 dernier calamité yo vin di moi. Vini non, moi pral montre yo la mariée ya, fiancée ti mouton. Amén, ese ángel le iba a mostrar. Les anges la vont montrer. Normalmente había un otro ángel que le estaba conduciendo a Juan por todo este libro de Apocalipsis. Normalement te vini l'autre ange qui était capable de conduire Jean dans tout livre Apocalypse là. Ahora él dice que es un otro ángel, un ángel que tenía una de las copas de juicio que ya lo derramó. Kounya ali dit que c'est l'autre ange qui a un gode jugement qui a pour verser. El versículo 10 dice, y me llevó en el espíritu en un monte grande. Dans vision, il dit dans verset 10 là, dans vision moi ouais ange là menem sous tête yon monde bien haut. En un monte grande y Tête monde bien alto, haut. grande y alto, Tête monde bien haut. y mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, Li montre la ville bon Dieu à Jérusalem qui descend sorti bon côté bon Dieu y dans ciel là. teniendo la gloria de Dios. Il y a gloire bon Dieu. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, Et fait qu'il était éclairé tant qu'il y a une belle lumière, como piedra de jaspe, tant qu'il y a une roche de jaspe, diáfana como el cristal. tant qu'il y a Aquí Juan trataba de explicar je t'ai traité là pour l'expliquer en sus propias dans palabras propre parole yo, cómo se veía esa nueva Jerusalén, Como- la esposa del Cordero. comment te voit Jérusalem neuf ça madame Timouton. Amén. Ahora no vemos la gloria de Dios completo, hermanos. Kounya là nous pas gloire bon Dieu complètement frère La monsieur. presencia de Dios está aquí, Présent bon Dieu ici. su unción está aquí, Fonction li là. pero no podemos estar en la gloria de Dios con este cuerpo. Mais nous pas capable gloire bon Dieu avec comme ça. Pero cuando vamos al cielo, Mais dès que nous va arriver dans ciel là, nuestro cuerpo será transformado comme ça que pour transformer. para soportar la gloria de Dios. Pour supporter la gloire de Dieu. Entonces, esa iglesia que está llena de la gloria de Dios, ese Nueva Jerusalén, Eh bien, l'église qui va dans Jérusalem 9 ça, esa Nueva Jerusalén, disculpe, Jérusalem 9 ça, amén, teniendo la gloria de Dios, está il y a descendiendo, gloire bon Dieu qui descend, brillando de luz, briller, qui éclaire avec lumière. fulgor, y lo explica con esas piedras preciosas. Et puis il explique là avec pierre précieuse ça. Y el versículo 12 dice, Verset 12 là dit, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. il y a un gros muraille bien haut avec 12 portails. Está describiendo esa nueva ciudad que va a descender allá en Jerusalén. La décrivait ville 9 ça qui a pour descendre dans Jérusalem là. Y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de hijos de Israel. Te gen yon ange dans chaque portail pour veiller yo. Sous portail yo, yo te écrit non 12 branches famille peuple Israël là. Amén. Una ciudad grande descendiendo, Yon gros ville descend, 12 puertas, 12 portails, en cada puerta un ángel dans chaque porte yon ange, y sobre cada puerta sur chaque porte yo, nombre de los hijos de los tribus de los hijos de Israel. non petite branche famille Israël là. Entonces, ¿qué nombre había sobre esas puertas? Et bien qui donc te gen sous porte yo? ¿Cómo? Noé, Rubén, Ruben,
Simeón, Ribé, Siméon, Judá, Juda, Isaacar, Issachar, José, Joseph, Aser, Gat, Manasseh, Gad, Benjamín, Benjamin, Dan, Dan, Zabulón, Zabilon, Naftali. Nephtali. Esos 12 nombres, 12 noms ça yo. no tu nombre, C'est pas non ou, ni tampoco de los testigos de Jehová. c'est pas non témoin Jéhovah yo tout. Amén. De los tribus de Israel. Branche famille Israël. Porque los testigos de Jehová dicen que ellos son los del capítulo 7 de los tribus de Israel. Pero Parce que les témoins Jéhovah disent eux même qui dans chapitre 7 là. no es verdad. C'est pas vérité. 13. 13. Al oriente 3 puertas. Al norte 3 puertas. Y al sur 3 puertas. Y al occidente 3 puertas. C'est que 3 portails sur chaque côté. 3 portails sur le l'est, 3 portails sur le nord, 3 portails sur le sud. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 3 portails sur l'ouest. Muraille là t'es campé sur 12 gros roches. Yo écrit non 12 apôtres Timothée sur roche. Pues los muros se sostenían en 12 cimientos. Eh bien muraille yo t'es supporté sur 12 semences. Y 12 nombres 12 noms de los apóstoles. des apôtres. ¿Cuáles nombres usted va a leer ahí entonces? Qui nom pour lire alors? Mateo, Matthieu, Marcos, Marc, Pedro, Pierre, Juan, Jean. No, había 2 Judas. Amén. Y si usted ve en Apocalipsis capítulo 4, Si vous regardez dans Révélation 4 là, Apocalipsis capítulo 4, Révélation chapitre 4. ¿están conmigo? Est-ce que nous avons? Apocalipsis capítulo 4 dice en el versículo 4, Il dit dans verset 4 là. cuando Juan vio el trono allí, Les gens étaient fauteuils là-bas. y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Il dit tout arrêt bon fauteuil là, tu as 24 l'autre fauteuil avec 24 grand monde chita sou yo. Grand monde te gen rad tout blanc sou yo. Ak yo couronne en l'or sous tête yo chaque. Y hemos dicho que esos 24 ancianos Nous dit 24 grand monde ça yo. representan 12 representan el tribu de Israel, que es el pueblo de Israel, los 12 tribus de Israel, que es el pueblo de Israel, 12 représentent peuple Israël là. y 12 representan los apóstoles, que representan la iglesia. Et 12 représentent apôtres qui représentent l'église là. Amén. Aquí también nos dice Il a dit tout 12 nombres de los hijos de los tribus de Israel, 12 noms des petites bref famille Israël yo, que representa a Israel, qui représentent y Israël. 12 nombres de los apóstoles, que representa la iglesia, Et 12 noms apôtres qui représentent l'église là. que representa a usted Qui représentent vous-même, y representa mi vida. qui représentent la vie moi. 15. Verset Que 15. ahí vemos que él va a medir la ciudad. La nouvelle que il pral mesurer la ville là. Alabanza al Señor. El versículo 18 Verset 18. habla del material del cual el muro está construido. Il parle des matériels que à qui ça muraille a construit. Amén. Hermano Polanco tendrá allá que aprender de nuevo cómo construir, porque no se va a construir con esos bloques hay acá. Faut pour qu'on besoin réapprendre encore là-bas comment besoin construire parce qu'il va construire avec bloc ça yo. Dice ahí, el material de su muro era de jaspe. Il dit des matériels qui des murailles là c'était des jaspe. Amén. No es cemento aquí con santo que no sirve, arena que no sirve a veces. C'est pas avec sable qui va faire qui pas voir là. Pero la ciudad era de oro puro, La ville là même était en bon l'or. semejante al vidrio limpio. Il était éclairé con cristal. Amén, hermanos. La ciudad completa de oro puro. Ville là complètement faite en bon l'or. Amén. Por eso nosotros no tenemos cadenas de oro y esas cosas, porque nuestra ciudad va a ser de oro. Parce que je veux ça nous pas gain chaîne l'or, rien pas parce que ville nous en prend tout en l'or. No habrá ladrones porque tendrán que robar toda una ciudad. Aleluya. Pas gain à faire voler encore dans juste ça. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Et gros fondation muraille la ville là était bien. El primer cimiento era jaspe. Et première c'était jaspe. El segundo zafiro. Deuxième là c'était saphir. El tercero ágata. Troisième là c'était agate. El cuarto esmeralda. Quatrième là c'était
émeraude. Amén. El quinto, onice. Cinquième c'était onyx. Ni conocemos esas piedras preciosas, ¿o no? Ni connaît nous pas connaît précis ça yo. En el cielo lo vamos a conocer, Dans ciel là nous pas le connaît yo. esas piedras preciosas. Roche précis ça yo. Conocemos oro de 14 carats, no sé cómo se dice. Nous connaît Quilate. 14 carats. ¿Cómo? Quilate. ¿O no? Es lo más que conocemos, ¿o no? Et ça c'est plus ça nous connaît. ¿Usted conoce diamante? ¿Ni diamante? ¿Ah? ¿Con ¿Sí? diamante? ¿Tuvo diamante? Oh, gloria a Dios. ¿Y dónde está? Tenía esmeralda también, zafira también. ¿Dónde están? ¿Lo botó? Et puis j'étais yo. Ay, no. ¿Pudo venir a Cristo y traerlos también? Les gars venir Jésus qui vient avec toi. Oh, no, hermano, yo sí no conozco nunca diamante ni esmeralda. Pas jamais connaît ni diamant ni émeraude. Conozco gente que se llama esmeralda, sí, pero no conozco esa piedra. On connaît monde qui les comme ça mais pas connaît roche là. Pero en el cielo lo vamos a conocer, Mais dans hermanos. ciel là nous pas le connaître. Crisólito, berrilio, topacio, Sadoine, etcétera. etc. Chrysolite. Versículo 21 dice: las 12 puertas eran de 12 perlas. 21 dit 12 portails étaient 12 belles graines perles. ¿Cómo sería eso, hermanos? Comment ça va, frère Samuel? 12 perlas. 12 belles graines perles. Cada una de las puertas era una perla. Chaque portail était fait avec une seule graine perle. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Toute la reine de la ville là était faite en bon l'or clair que cristal. Los calles son de oro, hermano. La Rio faite en l'or. Oro puro, hermano. Bon l'or. Cosa grande nos espera, aleluya. Grande chose captain nous. Amén. A veces vemos hoteles bonitos Il y a parfois nous bel hôtel yo. y decimos, queremos pasar un fin de semana ahí, qué Nous voulons tremendo. passer un fin de semaine à hôtel ça. Pero nuestra Nueva Jerusalén, Mais Jérusalem neuf nous hein. nuestra nueva tierra, Et terre neuf nous hein. será hermosísima, Il alabanza va al belle Señor. belle en pile. Yo anhelo vivir en esa tierra. J'ai envie pour mal vivre dans ¿Cuántos ça. anhelan vivir en esa tierra? J'ai envie de vivre dans ça. Y mira lo que dice acá, Regardez qui ça dit là. en el 22. Dans verset 22. Y no vi en ella templo, Mon pas trouvé temple dans la ville là. porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Parce que mettre là bon Dieu qui a tout pouvoir, te temple li ensemble avec tes moutons. Amén, hermanos. No habrá templos más. Pas de temple encore. No habrá pastores más. Pas de pasteur encore. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna La ville là pas de besoin ni soleil ni la lune que brillen en ella, pour clairer. porque la gloria de Dios la ilumina Parce y que- el Cordero es su lumbrera. Parce que lumière présente bon Dieu a t'éclairer le net. Amén, hermanos. La gloria de Dios, Gloire à bon Dieu. Dios en su plenitud. Bon Dieu dans plénitude li. Allí vamos a estar Et c'est là nous pour aller. en la presencia de La Dios. présence bon Dieu. Por eso ahora alguien no puede ver a Dios y quedar con vida, se muere por el resplandor C'est de peut-être ça Dios. on pas capable bon Dieu kounya là pour être vivre, ou mourir à cause de lumière éclairer bon Dieu. En el versículo 24 Dans dice: verset 24 il dit y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Grémessi, il dit dans 24 là, Grémessi lumière là, toute nation qui sur la terre va ouais, pour marcher. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Toute la terre va porter richesse sur Bali. Escuche bien, Attendez bien. sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Portail yo va arrêter l'ouvrir toute la journée, mais parce que la pape jamais fait nuit, portail yo pape jamais fermé. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Toute richesse nation yo ensemble avec toute belle bagaille yo gagné empilé dans la ville là. Y por último, Pour la dernière, no entrará en ella ninguna cosa inmunda mais rien qui pas bon pour servir bon Dieu, pas rentrer dans la ville là. o que hace abominación y mentira. Ni yo pas quitter monde qui fait bagaille qui bail dégoûtance, monde qui bail menti. Parece que la mentira es algo terrible para Dios. C'est vrai ça pour bon Dieu, mentir c'est un bagaille qui terrible. Lo vuelve a repetir acá. Et retourner répéter là encore. Amén. Hizo un resumen. Abominación es fornicación y todas esas cosas. Il fait un résumé de toute bagaille qui pas bon devant bon Dieu. Pero vuelve a decir aquí, nombrar a la mentira. Mais il retourner l'homme encore mentir là. Porque la mentira hace tanto daño, Parce hermanos. que mentir fait un paquet de dérangements, frère. Amén. Dice, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida
del Cordero. Il dit, monde qui va rentrer dans la ville là, c'est seulement monde qui gagne nom yo écrit dans le livre qui dans main petit mouton a. Qué precioso promesa Qui précieux promesse de Dios bon Dieu para nuestras pour la vidas. vie nous. De vivir Pour nous en vivre. una tierra nueva. Dans une terre neuve Alabanza al Señor. Y esa preciosa Jerusalén. et précieux Jérusalem ça. Que todos los años, no importa en qué parte del mundo nosotros vamos a vivir, Et toute année, ça pas importe qui parti dans le monde qui va le vivre, iremos una vez por año a Jerusalén, ils vont aller une fois par année dans Jérusalem, al sede, dans CDA, al trono de Dios. dans le trône bon Dieu. Ahora el trono de Dios está allá arriba, Quand il y a le trône bon Dieu en l'air, pero descenderá, il va descendre. establecerá su trono allá, Il va établir le bois en la nueva Jerusalén, dans Jérusalem nouveau, allá en Israel. dans Israël. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. ¿Por qué en Israel? ¿Por qué en Pour Israel? qui ça c'est dans Israël? ¿Por qué no en Haití? Pour qui ça c'est pas Haïti? Porque le plació a Dios Parce que c'est bon Dieu qui mettait ça. ponerlo en Israel. Pour le mettre dans Israël. Amén. Escogió ese pueblo Il choisit peuple ça, que pagó un precio qu'il grande, paye un gros prix. terrible, Terrible. para traernos al Il Mesías, finit un Messie pour nous. y Dios lo honra también. Et puis bon Dieu honorer ça. Amén. Y no se enoje Ne pas fâcher que la nueva Jerusalén que Nouveau Jérusalem là, no va a ser en República n'est pas Dominicana. fait République dominicaine. Ni siquiera sé si República Dominicana va a existir, Et pas même exister encore Porque- dominicaine. porque las islas Parce que l'île yo van a desaparecer. disparaît. Amén. Pues la nueva Jerusalén no va a ser en Curazao tampoco. Eh bien, ni tout Jérusalem ne fla pas dans Kirasso. Pero allá en Jerusalén, Mais là-bas dans Jérusalem, y todos los años, et toute année, para allá, là-bas, a nuestra convención, dans la convention, allá en l'autre Jerusalén. bois dans Jérusalem, Un cuerpo glorificado. ils ont encore glorifié. Hay muchas preguntas que tengo para Dios. Il y a un pile de questions pour bon Dieu. Porque seremos como ángeles, Parce que si nous va tant qu'aux anges, podemos ir de un lugar a otro. on va aller dans une place de l'autre côté à l'autre côté, No necesitamos avión, nous pas besoin d'avion. ¿o no? Voilà. Porque Felipe, Parce que Philippe, amén, estaba il predicando a prêché, el etíope il a prêché à y de repente, Éthiopie, sans attendre, desapareció il disparaît. y se encontró otro lugar predicando la palabra. Il joue de l'autre côté à prêcher parole là. Entonces tengo que ir a Jerusalén. Et bien, besoin d'aller dans Jérusalem. Dios le bendiga, hermanos. Et bon Dieu bénisse frère Samuel. Me voy. Pa. Allez. ¿Cómo? Amén. No sé cómo va a ser. Entonces no tengo que comprar ticket caro, Pas besoin d'acheter ticket cher encore. nada de eso. Ah, Sí, gasoline de machine. vamos a estar volando. No sé. Tengo muchas preguntas. Yo quiero llegar ya Moi besoin, moi voulais arriver déjà. para saber cómo eso va a ser. Alabanza al Comment Señor. pareil ça après le fait. Amén. Porque esa calle de oro no va a ensuciar si yo puedo volar. Parce que la rue en l'eau ça va pas prendre le sale si voler m'a voler. No voy a caminar más. M'a prendre marcher encore. No necesitaré zapatos tampoco. Pas besoin de souliers tout. ¿O no, hermana? Gloria a Dios. Usted puede botar los 100 zapatos que tiene. Pourquoi j'étais sans souliers au gain? Amén, hermanos. Son cosas preciosas que Dios ha preparado para C'est pas nosotros. précieux que bon Dieu préparé pour nous. Pues vale la pena hacer el sacrificio ahora. Eh bien, ça vaut en pile soit faire sacrifice kounier. Vale la pena humillarse ahora. Ça vaut en pile sur humilier kounier. Vale la pena pagar el precio Ça ahora. vaut en pile si vous payez prix à kounier. Porque es algo grande que nos C'est une espera. grande chose captain nous. Nos toman saludo para Hattie Burgers aquí en Bonaire. Nos toman saludo para Rimali Copra allá en Corsou. Mandamos saludos a Zulay Navares allá en Costa Rica. Nuestra hermana Valerie dice Dios bendicionami Rumanan. Nuestra hermana Paulina Benjamín, saludo y cariño al pastor y toda la iglesia. Hermana Paulina, ven ya, quedaste demasiado tiempo, te esperamos. Amén. ¿Cuándo van a saludos? Podemos estar de pie en esta tarde, aleluya. Vous levez camper l'après-midi. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. On dit Seigneur, merci pour parole. Algo grande nos está esperando, Grande hermanos. chose captain nous. Vale la pena esperar. Ça vaut en pile pour être. Vale la pena guardarse. Ça vaut en pile pour que mettez. Vale la pena Ça soportar. vaut pour supporter. Usted es más que vencedor. Plus que vainqueur. Algo grande nos está esperando allá Grande en chose gloria. captain nous en gloire. Alabanza al Señor. Adora a Dios en esta Adorez mon Dieu, tarde. adorez mon Dieu l'après-midi. Adora a Dios en esta tarde. Adorez mon Dieu l'après-midi. Oh, te adoramos, Dios
Dios mío, Nous Jehová. adorons, bon Dieu. Oh, tu iglesia, tu esposa, te dice, el Espíritu Santo te dice, ven, ven, L'église, ven, l'église, Señor. le mariage, la divine, Señor, tu Seigneur. iglesia te anhela, te espera, Jehová. Seigneur, nous attendons, nous Con attendons. ansiedad estamos esperando Nous avons l'envie d'attendre, Seigneur. para estar contigo, Dios Nous mío. sommes avec vous. Oh, adora a Dios, adora a Dios. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la Gloria a Jesús. multitud. Quiero pedir a los hermanos, mientras estamos cantando esta alabanza, salga de su lugar y abraza a su hermano. Dice, hermano, si yo te he ofendido en algo, perdóname. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Una iglesia unida, ahí Dios va a derramar su poder. Gloria a Jesús. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra y me habré de mostrar, y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría